ewo aseda kese enkoma the chief executive producer Dr. Blessed Foster. Doc, baby I will be anopai otwedi ampo nyankopo onto no boase na onhiraw onfam firi adumu enko adumu na onye wo kese efiduam ha aboafo a eboame na asafo kantanka ewofie ha SOMPA azuka wa ha Kelvin de Bruyne ewa ha sanso na Kelvin so ewa ha Ekoba Jesse Sempremo enso ewo fiduamo sana David Dollar ewa ha nana ya wanimu nso ewo fiduamo na okọ reception ho so a obehu Daniel enso ewo ho abedwafo atnase na enne ensem ewo fie ha no enye nsem ketewa wo hwe katire obi na obi nkantre obi se Minister IBJ atnase na yebe piepie nsem bi ma biebie nsem bi mo hwe ene nkomo ne fa wo ho efa me ho ne fa ye nyina ye ho watie nkomo afiri me ho na ne nkomo no de ye dutwam na obetimi a join ye ewo Facebook ewo SOMPA 93.1 sanso na YouTube no nso eye adwuma enne me show pictures bi na eye serious mame nkoma mabedwafo no akwa aba awo minister memo akwa aba ya mede me ba chono ho te say minister you ram me musa na me ho you we no matter cro say me Mother's Day and then I will share Mother's Day. That's right. Enti mame fo no ya na yetirimu ye de na mbese me ka se me kire me ma una ye be mentitie nefa mom mitie se wo mame ewu a me serewa na wo twe se na fa wo yire ye wo mame na ade aka ade be ma wo mame no me sere mo fa me mo yire no mchese unsay awonum yesi baabi ni abeto aso okay say ya mema muntwa no fo nti no sere mo se Mother's Day wuni mame ni hodi a gift no fama o mame enkasa ye Mother's Day nti onfama na yere enkasa ye Mother's Day nti uyi yire sinche say ya muntwa no fo nti no okay o mame ni ho afa nyankopon hira awotutuwa na wote ne nka no pay no ken Ken wakwaba nia me ba chona ho to say oh Christo adom right na rakwa wow na de divine selection ya kan that's right as emre enipa bebre twajo then ase ye pani osebo atin ene yedi ni na otwinti no na morally na nipa wo fom kakra oh yeah bet Christo adom already nim de oyema ne ma that's right na awodie no ya me ode me mpese menko ho na kasa King George na wote ne nka no na King George ne awotutu ahia fiduem ha de a na se controversies nko a doc me mo akwa ba ya nua bacho na ho to say Kristo adom me ho ye pa eja asoro mienu na anya omo ntopa ai ya nhoma de ni omu ni asem na minister when say oyonku bi oso che ya pa sir or the Twumasi Dr. Twumasi okay or the pharmacy your friend Royal JR Pharmacy oh yeah ewo Abripo Junction yes Kokoso station and okre oso che ya pa Abrifem no overturning nyankopon hia no pa abusia abadwafo atenase Dr. Setadu na wote ne nka no ene enkomoni mu ohwam enti me sai bre kura because course amenya wo colors na ye ne ho no enye course ketwa enti na e wasa ye toa colors ne so abusia segment yi the secret of life na ye bedi ho nkomo no ye woni ma bi wo ho a ahintaw asumaw asiew ye the segment we ebebiani akere na wotwe etwa mu no ye started the colors ho nkomo na ene ye kono part 2 enti misraw tumrika na frɛ obi na onkantre obi sɛ Dr. Setadu atenase na segment we Ayiko Herbal Center na aso asene ebrepemu no yebedi ɛho enkomo doc mesa mo akwa babiem ye nua biem aha I was a doc betrase doc na bibia boko de nyam ya dom bibia boko what's your name is stress say date no edru ba bia I was date na every why you e da bi no okay e you ni je on say ene 5th
And then fifth. And then say me 5-5. What this general Emma? Also 5-5 no. Okabuma 10. 10 also Oka 1 + 0 1. Doc you see him figures so. And then so your first day of the week. Sunday. First Sunday. Your first Sunday. And a sign your first day of the week. It was a implication. That's right. That's wrong kwampa. Yeah. Abusia enkomo no yebedi na mesrew te waso yie because ya na college ne fra ba bia ye di nkomo no kwa animu no na obebusa eho asem bi okra na ya chichi matra enti mesrew se bomodian na te waso yebe edu brese wose ye ma obemo ebe bi nhoma no ama won so wa join it. Doc, I'm saying now what you tell me no ye din komo fa business ho na course bebre e ba ye so a abranche bi ye o frey me kai pa say o frey so omo so salon for name barbering shop for no so no omo so Carlos Ben e na omo yusu a e betimi aboa wo mo enti doc ye mowura e ho no so e mai ya hwefo de ya chiefo yo me da se so mama sa akwanya yeah na kakra me de tu atiefo ene ahwefo fo kakra ne se obi wo hono a me ne mehwe yare o ye adwuma no afro doctor wo kan kala bi na kala na etise an se o pese wo hu kala no a o ko mo ton na se paint shop for paint store for no a okay no akoto on be kire wo sa kala no but me maka wi wo bebi san se kala be na se ne tia me nso so me ye adwuma me ntimi nyata sa ema enti wa wo tro anase wa witi no ya no wa ko paint paint o mom ton paint for no ne ye mu pa nso a bomodin na bra doctor set edu ho na ye mfa colors ne mu wura wa bra bom ye nhwe se de ebeboa doc mamintio yo said o kan efa saloon for no barbering shop for no o mu mienu nyina no o mu nyusu kala baako na se ye okay o barbering salon yeah eno ye ememo mu yitire but as a Ghana ha no ka salon dia ye feel say eyema enti ye mfa ne say emma o mu yitire wo mu colors be no mu yusu a eboa wo mo emma o mu yitire colors ya o mu yusu a eboa wo mo pa no ye wo color bi ya your friend warm brown okay warm brown enti anase calm brew any soft green enti unimu a opesa akala no gogo kra ebe kire wo sa colors ne se de etie eno pa na saloon for no ewisu a eboa wo mo warm brown and calm brew and soft green okay eboa wo mo saloon for no wow na wa wo de personal color no aka ho se no de unimu a obia o kan date of birth near their match or personal color okay any pe bia personal color yetre wodi mu ba ko kan ho a ebeboa enti nipa no date of birth na be kire ne personal color ebia no ono kra wonim se ne personal color eso so na and obi what make us color we na mani eje ho so ebia na enye wo personal color no ti obi a wo ne personal color makoma tre okay ti say we use a business paint no now the personal colors no ebi aka ho okay enti e ba me ma no so a barbering shop for no so no e grey color e be kan say ash no so no eboa wo mo ana nya color bi say brown okay and so eboa ana beige color okay enti in barbering shop for no and no was o mu su no mo fa o mo personal color no so no enka ho ebeboa wow doc yenhwe obi say fashion designers anopa maminchia me designer Adus collections fashion designer for no mo colors bena omu yusu a omo so eboa wo mo okay omo no so na eno si ye che wo mu emad de enko emema de enko okay nemo mu gise bia wo ye oba na wo sa pam emema de ana se wo ye be ma na wo sa pam emade okay eno no na eno so eye ye obetimi di
ni me nyina abom ale na se wo ye oba na wopam ema ne ma na se be ma wopam ema ene ma color wo yusu a eboa ema wadwuma no etimi gina pa no red color yellow blue orange wo yusu sa color no etimi eboa wo pa red color yellow color blue color and orange blue no any shade of blue biana wo yusu a eboa no sisi omo colors ne so bi mama red yellow blue orange anya say bia saa four colors ni nyina na odi yo otwisu mu ba ko a na odi ne personal color no aka ho ana oy be man so a onyusu ash ana say gray color no na blue and white mema de no ana first one am kan no ema de aha ebeboa amadwuma no akoso Doc, yeah, fashion designers there. You intimi ni boutique for so free. Okay. Omo ton and tade and then tuma. Okay. Almost no colors be no mu yusu a eboa wo. Colors ya omu yusu a etaboa wo mo ana se eboa wo pa no. Eno so ye gray color no. Ash. Aha. Okay. Ana purple color. Purple. Ana onya white nso so a eno so etimi boa. Wow. Aha. Sana omonso enyusu. Okay. Last week I brand TV friend also ono oye sobolo say. Yeah. Okay. Aha. Enti you business snacks. Yeah. Any minerals. Okay. Omo so no colors be na doc omo yusu a ebetimi aboa in terms of omo adwuma yemi. Omo so no e colors pa e wo se omo eyusu. Okay. Aha na omo no omu ye wo color bi a friend telecota. Telecota. Okay. Eboa wo mo. Doc sa telecota no na husu no. Na husu no tisai. Eno no enka eya ese red. Ana eya ese pink. Okay. Aha, we can say as entwuma. Aha. Okay. Eno no. Ana ye tadi design e form. Okay. Aha, sa color no. Eboa. Aha, ena color bi nso so a eka saa eniema no eho no nso no oyisu yellow a etimi boa. Okay. Ena orange color eno no eye womo colors telecota yellow orange. Okay. Aha. Doc, then share building materials for. Okay. Building materials. Eno nso so no on say ebia oton plumber nkwa na oton ana say ni nyina yenka womu nyina emum building material bia no omo color pa omu yusu a etimi boa ema omo adwuma no ekoso pa no say obi yusu blue color any shade of blue. Okay. And gray color ash. And no eboa ema ekoso on hwe ya ko yusu color different bia ubetimi yusu bet improvement ya was eba adwuma no onya no sa etese obi yusu gray and say blue no. Wow. Aha. Doc, yeah, can building materials. You intimi ni omo ton nua enso free. Okay. Omo no colors be no muzo eyusu a etimi boa omo. Obi a oton enua anase oye enua adwuma carpenter furnitures for ne ade no. Se owo office anase shop a color eno so eboa omo pa gray color na ash no. And on say gray na edijuma pa. Edijuma. Aha. Eno no eboa ana beige color. Okay. White. Any green, any shade of green. And also etimi boa. Wow. No add any personal color no attach na every pay. Okay. Doc, baby our bawura no yenhwe ade we. Ubeduru obi fie na wadua flowers. E woni fie. Doc, flowers wo hintasem bi. Eni nipa entemana. Kese pa. Na me pese utwa eno ho mfoni kakra kyereme na ye bawura colors a obi flower color obi dua e woni fie ne ho nsensem. Flower ewo hintasem ema enipa. Okay. Flower bia wo ne color. Enti wo dua flower na hu
color no any impact ebenya ewo wo nipa no eso ansa na wadua na so wontimi nnua flower bia wo fie keke on say mama mfa ayi example tamiu flower oh yeah enso so nkofo fa no say ye ebia sunsun ade bi nti na ye dua no efi enso ntisa flower na ewon energy bia ewo mu a eboa enipa tamiu enti tamiu no nka wo bedua pa ye dua no o hall anase o bedroom o hall na okokodua flower any bedroom flower pot esi wana o de asim no wadua doc dintia on say nyame ade a oyeye no bibia wo ni nyina so vet ye nkomu tami obi o say ope protection ti no akodua tami wo ni fie ba ifo bekum obekum enye tami no awudua no ofie ni na ebejo anti ye nua tami wo compound doc memeti yenso yesi sa ahambani ya ba ifo suro pa o antisa bra antisa ai nemum the man be protection say udua no wo inside internal antisa udua no wo external dia enye protection bia but udua no internal ana ye protection enti na nyame ya haba ni say ehye book mu kura etimi fifin yin okay enti internal use enye external use enti udua tami wo fie say no na ebo ho ba ya udi agro enti udua no wo hall anase o bedroom na yo flower pot so a o home ema wo energy ahoden ema edi ayaresa ene mpuntu nti wuntimi nakra no etimi boa ema wotimi nda ene tamiu no bet ye nua no abontene ena ye nkyere tamiu se ewo public enti ye bia wo yare enti sunsum nti ko fact tamiu ono no wo ye secret okay ten bia wo mo ano ho enti ye kyere ne esum ase oni obi mienu no wa kyere bet se wo de to kyere onipa no be so enya adwuma anase ene kakra na ye nya na doc ye fashion fridge doc ye mura flowers no colors no okay se me dua white flower ewo me fia edi ensunsanso ne me ase nipa ewo yo odua white flower ewo fie na eye ya ensunsanso a ewo wo nipa no se ahote de ahote ebrew the victory nkunimdie ebrew anti ubehunu na obi fie white flowers nko na ewo sa nipa no ye bibia otadi nkunim de ahote ebre sa enipa no na ye ahiafo no titru ye problem ne say ye dua flower ye ahiafo no ye problem ne say ye dua flower na yakodua flower bia ensese yedua an yebedua flower bi ti say bode no akodua bode banche menkeni saa ne ma na wadua wo no ufie no afuomu ade enti menkeni ne bayere no ne ade yeduadua ne fie no emwa enti nyame boy no wo bo mfudie ana obo flowers in tree doc Mr. Wo Train garden ho asem na o ken o say obi o ho ani fie no owo backyard garden bi o ene obi on so a enye garden per se but ni fie baby a friend say edi ho no ana say ni compound ho no ene waduadua bayire ne body bi o ho enti garden asem na o ken ana say de ho asem na o ken garden yenye garden ewo efie anim compound no anim ye garden wo efie achi okay ye garden ewo efie no achi enti se emfudie no ana se no bae no se odua wo fie na wo efie na achi dia problem ni ho na wodua no efie anim a emoa ayena o kanko no edin wo sikani a na se wo bi a wasi fie kama waye garden wo ni fie anim da bia flowers na obedua but ye hia for nyame boy na etimi si one room two room bia ni asa duadua eniama no enfudie no ewo efie nanim da bia na yaka hye ube ya ye no
in backyard ufie no echi saa na etie saa ne dua flowers ewo ufie no animu na mfa victory ni enema bi ya energy a eye papa emrew enti doc wo kana fidikasie so nese emfudi a yedua no ye fie anim no emwa enye ubehunu obi wa na compound anim no kakraka no waduadua saa ne ma no wontimi nye project wo compound anim no pese bia wo si dash wo be si da no wontimi nye da eno no so ye energies bi a ekutia enipa enti ne ye kan se emfudie afuo ye nye ne fie ye no ewrem on say nunum wahu nunum a ewo ewrem da dabi nunum ofie wahu nkwara bode se ewo ewrem da ewo fie wahu kwabrane tweta ewo fie ye wo nyame eye design ni wiase no wo niema bi a ewo se eba fie ene ewo niema bi a ewo se ekowrem na wakofa ewrem de ne de aba efie a emwo enti wo be ye kra na ye ne backyard. Wow. Doc, yanko yellow flowers. Midua yellow flowers e o me fia. E de ne kasa treme e wo nature nkomo ya yedie. Yellow udua yellow fia e mon sika. Usika sem ebeko ye. Hey, Doc, kana si ye kodua bi sisi awu. Eye pa ohu flower eye yellow e mon masika. Ana sa ye joy anije e ma otan bia anije e ba wabrabum efri se sika e wo ho a wani timije enti yellow flower e ma sika sem ekoyi flower bia wo ne kala no e kire de e be boa wo e wo wasetinam wow. Dog yanko green flowers. Green ay good health apomidin emapa Ade heba fu ye kasana. Oh David. Anya enwintra. Sao. Esa ye protection. Okay. Green flower. Flower bia eye green bia no. On say edua. Say eye green a edua no koso. Yeah. But say eye brown man na say ye na ewu. Enti ade bia eye green bia no eye protection. Esa ye good health. Pomidin. Okay. Doc, yenhwe blue and at the same time violet. Besa wo kan mi enu bom na ye de si ho. Okay. Na ye me ye tifo na yarefo no so bam. Okay. On say flower bi wo ho a eyi violet. Ebi wo nso ana akoye as a light blue. Okay. Bisa ni nyina e woni meaning. Eye wisdom. Kan bia say wo flower bi a eye violet ana say blue a ema onimdie nyansa ana say protection ema wontiase esa ma tumi ema ope ahini ana say tumi die bia witiminya titro violet color no fa anti flower bia yi violet bia no ewo die ejina ho ema Enti Doc no u sisu dua se mo bi nnua flower keke e woni fie. David flower na wo dua no e wo se uhu de ne nkyerase esitie ansa na wadua obi de ono ko obi fie ohu se flower bi esi ho no na ye ne fe no ono watu bi akwagodua wo ye ofe no wadua but wonte ase e wo se wote ase ansa na ade no why bibia nipa wo ye no abrabon bia wo se wunya mu nte ase ansa na watu ho anamo ade bi wo ha wo ye kra na e di problem no e brew enso wo se e ye ofe ana wakoye emwa. Doc, na o ka colors ye wo flower color bi wo ha e ba obi fie a emwa no ana eno no ebe gina with date of birth no. Okay. So, flower bia ye but ebi wo ha with date of birth na ne be ma na aye negative side. Wow. It is say na me bubo bia me wrong. Okay. No dey just will be enipa no frame ya no person hu flower M1 no a what the date of birth na correct ya meet me I can say color a flower color we entire use we say. Right. Doc, yanko Aiko Herbal Center na yengo dingomo. Aiko Herbal Center. De ma yadwuma eye sonko. Every afoforo ensem no. Okay. Ye the nature sayare. Wow. Enti wo ba yetimi ka kire say wo dem no ho no upenti ye di say obi was be 10 years. Eso any ne tutu America painting foforo. Yeah. Name painting color say
color bia ewo ni meaning any dear airboa or any pedrian enti say oba equal herbal center yema wadru no ni e kire o nimdia ebema awayaresa no etimi awie peye enti yetimi the date of birth oba ya wo kan o date of birth no eno kire say woni mu date of birth amemba o bra nemum de o ni date of birth no yare no week ebekwa wo de no wa woni me betimi atake wo be 2 weeks ai the evema adru na say date of birth hu hia pa hia pa titru awo obi a wo pe awo woni wukunu obi anim ni date of birth ewo sex na eda muhia ebetumi aboa ai doc sa enkomodiri meji permission free metiefo okay ai ewo say hono so yetimi bowram okay and yeah the back come because hono hia pa abrante bi frɛ last 2 weeks so say you say one na yira ware just say why ye do betimi bia sebe ewo mpaso so awo ne ma aha enti ye bepe bre abawura sa side ho so enti awo no ema omra ayiko herbal center yeah ye nyi niska ye manadru but ye ne oni ye ebeto nchia okay de mempen say overshare 77 nkwase abo share intimi oba o doctor so nyame ye madum na say ebia me wo fa me ho fa me ba wase de ni ena empo no say unya nyinsa nko ana ma wene eno so etiefo mfa nhye omadwun wow enti memu a yawura mu ndie sa promotion koso and the dog obisu wa ware for 15 years awoma o challenge ni pa kron se gwomra o behwe no mehwe no nyame be fa me sonso ama na wo ejise wakase wonu aduro no ana se direction de be ma no obekase wonye okay abusua fa doc number no 0557 285077 0557 285077 Aiko Herbal Center ewo sepase Besiase Junction usi Besiase Junction ofa Besiase kwana so kakra bi be 7 minutes walk otra bridge bi aye no foforo no a say the bridge no maye ne kan akato baby so otra bridge no be ehwo enchen hwa unsani faso se ufri Besiase Junction ho ne kwa unsani faso ehwo na Aiko Herbal Center ewo bibinti ne bia apa woni so a Fredok number ewo 0557 285077 0557 285077 doc me hu say me huma no pusupusu wa hawa hu okay ma yenko yetifo no yahwefo no kakra na yensan emra abusu obetimi a join the conversation ewo 0551 931931 0548 931931 and the doc near dinkomo pi ewo kales ho den na onso so oka afa ho medofo be ni hello okay Osuma minti o Osu Mr. afidie bi wo nchen ka obetwe ho kakra na obefri ho kra Mr. Musa ofremia na watwe ho efra afidie ne ho na metimi ene wadi nkomo hello I'm Pacho Maminti o and me say get be amango any pair only few man so ya na senye fruit the problem be any okay doc say fruit to the problem be enim why okay Yankopon sha hello me don't be ni hello good morning Pacho fidie bi ben free home me why Pacho say the food you are for to one Osikube udua fault wo ho ana doc say fault enni ho why Mr. Mabusua enkomo no yanimu nyina na edi na obeba afidie ne so a na watwe ho afiri wa fidie no ho amame na aboa hello Minister good morning sir wow this share of segun so ado no
Hey, what's that to say? Nyame adu minister na bata also Nyame adu bibi aboko. Ma mintie wa no pay. Yeah, minister ai metia but menti se o ka ye ne ye nhwehwe ye nso ye de da nti ne ye nhwehwe kala tie de. Okay. Doc e de be mam why? Me ba to minister but we da sipa. Doc, obi e prediti o. Awon de na me bisam. Ma me afa na mafa wo. Udi ni ba bia o kasa free. Tijuli ni minister me chia bia. Wow. Ma mintie wa no pay. Awon de na me bisam se. Na esi na obi a wa ware for years no. Nyama bi na omunye ni ye na timide esi kwan ma awon nya kwan ma anana ya na eye nipa ni yema niema na ebia ni sexy bi abahu because adam ni share program bi no mo say oba bi na sina for me ye enti say sa niema no na ya na edisa awon program ne ba na. Okay, when the me stress over fa doc number no ho. Na anka the only doc a din komo kukuam. Why? Na waboa wo sa kwan ni so. Okay. Hello. Hello, Nikatu. Usu. Okay. I need you more of a business home anyone. Na I also go out this store of them don't be a woman and also but a caravan on the committee. Also, what be a store? Store bit is said there store, Pacho. Oh, I said, stop you on the one. It be electrical or the decoder or the dish or the remote, not in after not the phone. The enemies are no a year, none of the baby no work I shop anymore, and on the caravan between use. Okay, Doc, you know, mammy. On say, I said all kind of sana, Budona, a young one near. But Oko Babu Mukra was more year fuya and can a fool say be a body and quan, yan body and quan, making yan making quan. And Tia Toda, and you may be a kick a boom. A Toda, if I can say, and shed that emwa. And Tia Bassa, whom color was a man. Nemum, say, a be a fridge and quan out on what on and no quite a be any TV. Okay. But we do or the near my baby, Bessa. Adwene untimi kala wo de bema no nti bet me use kala bia wo pe. Okay, right. Me susu say obete ne ho ase. Hello. Yes sir, Bacho di ni ba bia okasa free. Bacho me fara me ka pesa tantimum. Bacho oni wo fompa nti ma ono so kakra me. Fara me ka pesa asantimum. Okay, kwa ma mintie o. Me pesa no kreme me technical kala ene itumzem pesi. Color Zaina. O personal colors wrong. Me making. Me making. I'm a doctor. Mami me personal colors. And then me akasa tumana so me yan colors kami. Okay. Bacho. Doc ebusa wasem. Mason who office analysis say Mason the answer o monamana who office analysis say. Bacho say. Who office analysis we new office. Office. And there say untimi kala we need there obi a owo office waje store na say okay na me personal collections doctor no no there just say offer doc why the doc number no ebe tuja right. Hello but you didn't be a kasa free okay imama mintio. But I don't think school building. Still bending on. School building. Colabena or okay. Doc say me musa say office and I watch store be now dey adwuma na. School building. School building. Last week I'm say you disa home komo. Aye, Doc we dey tell famano. School no yawo nkwara de na yawo mpanifo enti ebegina school kro na awo ye na e bia ye crèche a eno no omo color. Okay. Say ubetumi ayusu yellow orange color e de amawom ana say e bia ye JSS e de konso so a light blue and I say any color of blue. Okay. Right. Mamemfa afefo be mi no enka ho. Hello. Good morning. Good morning.
Pacha me kasa fit tikro me de Belinda. Belinda ma mintie wa no pay. Me pacha mbese musa dog say obetumi adua adra wo ufie. Oso betumi adua adra e wo fie. Ai, betumi. Sa. Na eno no external na say internal. Adra no. External. Okay. On say anything e pay nsuo hu gata gatem. All right. External. Oye ni internal obebre. Right. Hey, amanfo ni abre o. Hello. Hello. Pacho, udini baby a okasa free. Pacho, service made me the best guess. Okay, mamintie o. Pacho, no me a busy am to go no office and maybe I call them and make me the money. Oh, to koko office wa ho. Pacho. Light brown. I say light brown. Pacho. Okay. Mamifa, last caller. Hello? When to me and so. Often won't. Hello? Pacha, good morning. Good morning, Pacha. Fidie bi wachi. Oba twen ho kakra ma me. Hello, Pacha, good morning. Good morning, Meteon. Ka udini baby a okasa free. Dr. Sam Doris, me kasa finankasi. Okay, mamintie wa no pay. Come in. Otie ne ho afidie no eso. Right, abusia de ofredwumade no ebesi e wa doc. O final words na yem find number no san to dwabiem. Yo de make kama atiefo nyina atene se de wonti ase bia no tutu anamo ne bra ayiko heba center se wo yare anase wo pe abrabo mu nimdie no oba minya kwa to da afre no oba frɛ no ma ye visa mint mini ni enkomo asese yedie nti wo ba enum de mahunu se waba e wo se mitie wo asem enum ebeboa. Right. Abusia, the secret of life ena yede ebre wo no. Fredok I was 0557285077 0557285077. Yebe crossi over Alco Family Chapel International. Na ene me papa Bishop Dr. Victor Osei akodin komo. Me pacho me sorry me waha na me ba enen komo ayebe dino. Obronia tunidin says sexual harassment. Sexual harassment. And no hon komo and na yeba bidie. Na ensem we womu no. Enyensem ketwa. Ensem intimesraw. Men ko babia Yeko Family Chapel abasisia. The lunatic. Now, this is one of the most difficult messages I have had to put together. I'm still struggling. And for the past few days, I've been asking God to help me. It's not like I don't ask God to help me when I'm preaching, but this one, dear, I need help. Asama yesua na efine eko about the lunatic. The lunatic you'll be a sebi. Oyare adwunumu. I have not defined it. Okay. So don't go ahead of me to define. Enye yebeka the lunatic wasem. Na ne nchechire nyinem we ni baako a ne o hihye no ayedin ama no pa. You know, but I was just wishing God would have said, do the next batch of teachings which are easier for me. And that one I've titled it, Who Knocks at Your Door? Osinkonya ya nkanyame me ne se onhwe ne onka ne emre no ho asem ansa ne no no bisa se hwan na ebo wopo no. Amen. Amen. But so I want to deal with sleeping with the lunatic. Say that again, please. Sleeping with the lunatic. Mpacho ne yo peso kan se woni sa lunatic yi eda woni ne ete. I mean, living with a person, being on the same bed, making friends with such a person. I mean, it's not everybody who is
who strips his clothes and walks about dirty, that is mad. But we have people in our lives who are also mad. Enye obi a ohunu sese bi wan ne hu fini na mabonten wa hyehyɛ ntade basa na wabɔdam na emom ye woni pa bi wɔ yabrabom a wɔn nyinaa wɔn yare adwene mu ka to sɛ dam. And you need to know how to handle those people. Inti saa nkrɔfo na wɔsi ehu kwan a ɛbɛfa so ne wɔn atena. Ask the one next to you, are you also mad? Bisa ne ɔto nkyɛn sɛ wɔn nso emu enkoyi ana wa ho because there are people who come into your life, they behave like mad people. They are lunatic. Many people who are wɔn ba wabrabom mu a wɔn yɛ nneɛma sɛ wɔ abɔdamfoɔ wɔn a wɔn adwene mu ka wɔn. Look on the other side. Ask that person, are you one of those lunatic people? Shefa no ho anabisa sɛ wɔn so wa ho manate ana. I can see I'm going to have a good time. Now, the term lunatic, as it is in the Bible, refers to or derives from the Latin word lunaticus. Lunaticus. Now, that's okay. I did Latin in Form 1 and Form 2, so that's fine. Now, it originally referred mainly to 1, epilepsy, and 2, madness. Amen. Epilepsy or madness. So when they said somebody was lunatic, what it really meant was they have lost control of their lives. Now, an epileptic person cannot control the waves, electrical waves that move through the brain, or if there is a brain damage somewhere, blood flowing somewhere, they are out of control. And there are people in our lives who are simply out of control. So it normally refers to epilepsy and madness. Now, in those times, there were diseases that were thought to have been caused by the moon and the movements, not of the moon, but rather of the earth around the moon. Amen. Amen. So this madness is seasonal. It is very different from a normally mad person who is consistently mad until he's cured or healed. But there are people in our lives, seasonally, they trigger. One was near walking. Saya no and no danson to say free one more their doctor for a cast, one more junior was a young madam. And to not a baby or whatever, and to sample for you can once me, and maybe one more by your brabum. So there are people, all of a sudden you have your peace of mind, and then they come into your life. And two or what soon be moving who said, no, be the abom, no, I best say, when near money, what you need now. Amen. Amen. Now, let me give you some scenarios scientifically, then we'll get into Luke chapter 8. Let me start by defining one of the things that happens to people who are not truly mad: schizophrenia. So I said this is a very difficult message for me. Schizophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. One send a dino boy and a yaribia, a one nipadunum weba. One more extra near Massa, no more than you may be a D. And near Nini Buebura Senka was saying, say, I'm more than no. So you watch it, there are people in your life, the normal way that and the way things should be, they don't see the things the way that is normal. They see things in an abnormal way. They are suffering from schizophrenia. Schizophrenia may result in some combination of hallucinations, delusions,
and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning and can be disabling. I'm very sorry. Sa niema we nyina ya dwunu mu niema achinhye edididi na ema niema a wo ye nipa ne da na di no ensisi so senka wo se ye. The exact causes of schizophrenia are unknown. Niema bi wo de sa yare ba yenim. It is suggested that it is a combination of physical, genetic, psychological, environmental factors that can make a person likely develop the condition. Some people may be prone to schizophrenia, and stressful or emotional life might even trigger a psychotic episode. Wonderful. Environment. Tibia atenka senia wadwunu mu ye wo atete ya wode hye wo ho so ene niema tete saa no ne kambo masa yare no etumi ba wo so wa ben seja. Then we have people who are narcissistic. Sorry. If you didn't do psychology, if you're not a doctor, psychologist or sociologist, I said, forgive me, I'm taking it easy so you get the grasp. Next week I will not define. So there are people who are narcissistic. And these people, they have a personality disorder. It is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. So you see, I'm gradually coming into my message. And as I talk, you are identifying people. Come on, if you just saw somebody in your dream, lift up your hands and let me see. That man, that lady who is so narcissistic, they think of themselves more highly than they ought to. Am I talking about you? An unreasonably high sense of their own importance. And then the sad thing is that they need and seek too much attention and want people to admire them. Everybody, they want everybody to know that, yeah, I'm there. No, I mean, help me, Lord. Ask the one next. Did the man talk about you? No. I didn't hear. Say, did he talk about you? He just landed in your laps. Are you with me? You see, people with this disorder may lack the ability to understand or care about others and their feelings. Those are if I'm paying for. You know, am I talking about you? They don't care about people's feelings. What they care about is their own projections. Right. Okay. Family Chapel International and your core, you know, or say they don't care about anybody. What they care is their own projections. Nyankopo Enshia Papa Bishop Dr. Victor Osei or Family Chapel International. Abusia Kachire obi bia se enkomodie ne ba be hyase. Na enkomoyi 21st clinic and the sort masne. Omo and ye the sciatica expert. Se otoase etwetwen wonankokom etwetwen oya obi a woti wo nipaduanum de me kamfo 21st clinic e de amaw se ebreimu de omo ene ya bom abaso e wo sciatica ho ye treati yade bia wo nipaduam bia no bomodin se orebedan 21st clinic ye running laboratory services e wo honomo sanso ene ye scan services e wo ho Ghana Fanan, ye wo 15 branches. Ye wo Kumasi,
ehwia overseas junction ye ben Alpha Radio sanso na oboasen so ye wo council quarters court junction Accra ye wo dome Sunyane ye wo ho Enkransa ye wo ho ene ye Tachima nso ye wo ho no mo pusu humai 0540 311 311 0540 311 311 21st Clinic say we are the sciatica expert. Me kanfo Mizo any Miza 5G e de amount se party ne ebeye de party ne beye nika party ne beye akono na omo ba party na se aka se wo ye guy party a eye Mizo fruit drink na me kanfo ma wo hwe drink bia ni ba bia se sei eye natural fruit drink na me ka ho asem a kire wo no Mizo no eye kama papa pusu humai na Fred Dr. Silas was 0246 270 221 0246 270 221 say ye na wo ye say wo ye party bibia ye event a organize bia no eye Mizo na hwe se wa ye djuma bre na oni padua na gene na uhia drink bi ama ho asisi ho sonso de a me kanfo 5G Miza e de amount hwe we no guarana wom grapes ewom grapes fruit wom ginseng ewom na green tea ewom eye drink ya ano den papa ebe boa oni padua no ama ho asisi wo ho so ama wankasa watimi on say yes why ye bememu Fred Dr. Silas was 0246 270 221 0246 270 221 abusia me pesa oba Facebook sesia SOMPA 93.1 FM and YouTube no so SOMPA TV enkomo ya yebedi no ye nkomo a ehia me na eyade a wam wani anna ho a ebewiawo nanso wani beba ho so no na ye too late obroni kakasa bi say sexual harassment na wo de batwi kasamu a se obi de enna anase empamuguro tata wo hwe obi aye sign bi a kire wo but one kasa no won hyeda ma wani ma ho so saa eno ho nkomo na yebedie na mami mowura nyumanyumam hwe adentina wo fa obi adwuma wo pesa wo ne ye bibi enya bibi bi keke but wo pesa wo ne nipa kro no da ansa na wa fa na adwuma enipa ne qualify se adwuma no wo de ma no but wo pesa unya ne ho kwan bi o pesa wo fa kwan bi so abusing sexually netio sabe obi no obi mpem agro de me ya bi jemti anyam asem but whereby be harassment where say enipa no unconsent with you it say one fana dwene ama wo eno ho asem na America no we manager enti secretary a wo de won sa oba officer na opesa wo de won sa fefa ne to ho no hu se oyo bi yire wo ho mi bisa wo hwe obi wa dwumam was sankie promote no but manager bi pese oni awura ne da o pese wo fa no o pese wo nya ne ho kwan wo mpam enti what deny ne sa promotion no sexual harassment wo no obi wa dwumam chese e man bi
na ye sexual harassment ya na bi mu feel say e mema nko ana de ha ma dabi Kevin mame pictures ni bi na ye nhwade abusia bra Facebook na behwe say we picture ye da TV isu ya ababa wa bi a woni obi abrantie bi wadwumam na ohwe said ya wura ne di ni mok asi ya wura brantie trosamu enya sam ketwa chese wenu meeting ase o ana wura yetimi di ni mok wura brantie trosamu fefe no enya sam ketwa o twena dwen si bibi so abusuade e we bi koso wadwuma but wadwen hyeda ma so saa eno ne yedi ho nkomo no enti we no oba besia eno no tata be makatachie Kevin sama me picture foforo abusuade na ora picture ye da so ya me pese wo ba Facebook na wo behwe awura bi ono so awura ne boss office na ohwe said ya awurasi ahurasi papai table so na ono babasia person wo hye awura yi ene ne ye bibi o office wa ebe yonwanwa na ene oho bebre wo ho a opportunities bi on person munya wa adwuma mu no sabio empasogro ene on person mu fa saa kwan so na mibusa baba wa say o boss akonwa so anase ni table so de ukoye de wo Kevin sama me picture foforo abusuya we de ano de pa abrantie bi ono no ne ababa wa bi wadwumam na edu time se bia se dan na ekura no mo kwa otimi fa kwa bi so na sabio ababa wa ne to na ode ne nsam mia kakra hwe sa niema we na ekoso no ho ehu pa na niema we ne lead to rape ofra ho sa wo ye lecturer ofra ho sa wo ye professor he on say akwada bia Kevin yifri so na ano den dodo on say akwada bia wa manam pass na exams no wa unim pefe say pa na wo pa akwada no ho kwan a wa ma kwan ti no na wo faili no awura ne very very intelligent student on say me kasa no wo hu de make no you should bow down in shame na wo tama wo ko school no say ye wo sa kabe wo de ye frey hu asorefo ye frey hu say ye nyame adwuma kwasia da bia ye ne esia so dem efia da bia ye ne ti mosque na mimin da bia nso esia so dem but ye did not tata nkrofo kankofo bodua sedem obabasie timi kwotena sofie na sofo priti atade bia wahye asofo bi mo brew na sofo priti a sabe no aba na nem kakra onso atade ye tia awura fa atade tantan sorry free ho you are harassing the pastor sorry free ho ko na obabasia bi wura ne boss officer sabie ho na obie ne boso aye ne mpoku yie hey ja sade na wura na oyobi kunu utimi ne panimu bi pa nam wo de wo betimi aso ba bi no sabe oye ferefo enso no so bone. But African kasana sanyema we don't take it serious.
and no ne lead to niema pia emwa society num teacher ni a wo kira kwada de nam sa kwada ni swanti no opese wo take advantage wo masa jai sade na egu ani mu ase jai na mu wa be sine ye obi mu adwuma mu a promotion di promotion omu nya bi da because of sa ade wenti abusuan ye besre Kevin picture ba ku bia na wo ba bi a ono no pese wo pushi be ma bi fatu so na me hwade abusuan hwade we hwa se oba na nkasa na ede ne hu ko wenum na ekoso enti obi tia wade mo ho ukuna ni nye wo ho da because okọ adwuma mu a ye komiamia no yes ye besre na memfa tumi a owo obi so emfa ntata no enye onyame mpesa Kevin yifri so na no pay me bukura afu yes ye obi mo ha position omo wonti no mu de harassing kofo anopa me pese me bia homa no ma wo bam wo ye victimized ye obi mo ho kora wo fie wura na harass wo yes ye obi ho a wo sister kunu wo sister ni ho a otimi bowura dem ho na o shebosa shos na sabio na die ade enchin na kwadu tuamu se bibi papa den na wakosra wo sister wo sister kunu ne wo fie timi shatade bi wo de nenam fie ho hwema na twetwenwum abusua anopay me say sexual harassment na yedi hu nkomo no okoye adwuma bi wo fie bi mo obi de na tata wana frame na ka kire me pesa me te wonka ansana mabedwafo na bam numbers is 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931 baby a wo no obi de na tata wo pesa but enukura ntino we deprive of opportunities obi de odia yawa ma wakotom wanyaw ba na obonyo so sa fremina ka kire me hello good morning bacho segment we memo din why if I show you mami ntie wa no pay me name me boss bi koye adwuma o manso area ho because of professor woni me da man kiasi oyi na di ya ai le nyame tati akọ nesi ama pasa sa patwai kwa be so no fa so present asem ma wo mami ntie o sa adwuma no oye so ti adwuma so di oye ana me call ti e wo ma na oba onye me eye bibi se da bi wo ye call if me on yes because papa na we start am get on then we can go here maybe but me can't call waiting na me from agent man one time I say what me call back and I'm back Binu yaba nyami isra why say one consent with him awurai papa
ɔde tata wo a memfi no. Hello, me dɔfo bɛnie. Hello. When say MOD why? Hello. Open here to say. I'm not the one that Yes, Radum Yahoye. Mamin Tia no pay sexual harassment. A dear na to. That's already. As a man, most time, I'm sure I'm facing with that. Nah. And then I'm doing TV for and so my rap up. Ade. But I'm never done it. And then anyway. Nah. Maybe I was too quiet. Nah, you know, any year be our young. I've been once a semi sort of madam, many better no blue, be the media. Hey! At the time, I'm a minute. Maybe Yankee Tahudi. Aha, one young Kitahudi is sessing. Yada. I never acquire you. Or my next society, the little called by my full daddy. Tell me, my sugar. You forget me, daddy. The woman picture, let me my sugar. You say, we are never to me anything. Yes, daddy. The program of my age, daddy. This is a mean trouble. The mean trouble. The master. Obrano, what two quine ewo a hifa? What or Ghana now I'm on it. I said, the kata. And she a bass and what bobusu ni bia man ye. Because they just start a man in my head. Jinasuma mena me producers nem fa number no why? That's it. Ready Nyankopo. Hello. Hello. Me pacho afie bi ben. Dumnema me why? Good morning. Good morning. Me modi. Pacho. Look, I get more la pastor. Me pacho feedback bi ha me kakra. Obetimi atwe ho kakra ma me. Oh. Hello. Hello, mami ntio. Me get more la pastor. Who la pass? Aha. Le madame na me na. So for to me na ma yen to yi lady. O madam a won ne ye adwuma wala pass ho no. Opeso o forso ne woda. Wanye nti wayi wadi. Kwan be so no fa so ye sa ne ye ne kire wo. Oh, otie ne ho, otie ho o TV ne so. Kwan be so no fa. Me ba cho dim TV no kura ma me why? Do there's a Saturday and a Sunday at home. I'll say you. Otie ne ho afidie ne so. Hello, me don't for Benny. Hey, MOD Pacho. Good morning. Good morning. Pacho, where? Yanko pardon down so Yamina. Okay, Mammy Tio. Pacho, me must say. Me kwa sorry die. Me ni tabia me dress sama me kwa sorry with the sama die. Me young ku fo man. Dress am de kwa sorry no me kwa me hu na me bo. Pani fo na so mun tumi nkata. Si ma ete asoro no kura ma ja mi sisi. Eno no ma ya boni ana. Mate, abejafo bebe why. Abuja Mr. wo frame na wadwum wa fidie na mame. Segment we me pe omo wo personal experience. Obi person what show ne woda. Because of say ye de wakwa hye ne nsa. Ana say ebi a won na ye adwuma.
opeso o tata wo de na tata wo frame na be ka kire me hello me pacho hello obebo odin na ma odin me pacho me na me di kan friend my son ya free okay mami ntio me connecting school me principal how this no so me ne be man na be man now ono na be hwe me so ka me tin kai na ono me ka be man ni ni nja it is a me na be so mo ni ka me ko ni dia me mama ho kwan ti ba se ko mama ja something they come by why can't you money because I don't want to sin against my God the man I'm saying principal no yes please yes asemo hello the man I'm saying yes obebo odin na o odin okay mami ntio anopai good morning. Good morning. Mon come na mpesa we ba so takra. Mami ntio. Ase me ba no mo ko do be we ba takra mi si yen tente ko ndo. Me go tro din chen chen. Bi so. Ase do mi me ata pa ntesa so ni mi ta. Me yire so fi bi me yire so enyem. Me ase me yire na me chen na mi ti. E wo te chen. Me na me yese me nka chen na ba me chen. Na me timi tena ne nche wa ya obeto machine de me trade me nche ba sa me ko me tena ma me nche tin bishin man no sama me ko tena wa me ba ne nche nche ko du ho no asa fa ne ho me shina me bia me so nche fa ne ho me no ko so ni me da ti se be ni mra abani ya ba sai ye da so ni ni so da fo nche do na wo first step na no abegina step na so kwa no aboto so process ani se da sade na oyo no mente o se oyo so ye se e di so se da ade na oyo no mente me ka se o fini enti last time ni ile ko ejuma ni ile madam ni ile ko ejuma ni ese sade a enti ga ba ko be le di ti ni se na so ejuma enti na ye wo me kai area na mo ti we want inside the world say you no smart there so ko tell ba in free school me e get the connect sa ka me ko you nti all we are no to date ni mo me so me yes start me start date the ba ko ni me fa o ki ko tana get me di mo e cho for the so no you say me go mo ni be free o kriada ni ha no friend say me mla e be be ti ni so do da ni ni na go fi no be officer ni risk na be ye de no nya ni ntente na mindi gina no ko te chino sa da ni sia de boni be na o si mi nyeri ni bi sa ba ye de o so nyeri ye bono si mi nyeri no bi sa mi e bi sa mi sa de wa ye de ni ti da ma mi nyeri re ti fani ma ye ni bi on de wonka na me mpa na so ni be mi nyeri e ti ni ka si da e ti ni mra na ye di ya no ma ni so ka sa ba ti chi baby any man say be bad let me bo mama na say yes me me what say person na mom print your mama buy na me be school say ni do na say ni ma say na father no ko this me na say no one time money and the mama ni suppose to say na what say o machine no kura so wan san fama o mo nta mama me ka ya da me say so no me ma say me be je say me e be sada me say be chef ni na mbra na yembe ji ready nyankopo anopedie wama kenjojo ni matuo hey hello yes sir obebo odi na o modi bibi ntemo mede okay mami ntio boko anza de mu kan e fa ebo na nipa ebe da no ho na media mede ni dia no no school na ne o kan school ya ni me ba cho ma woni so kakra ma me wai na me se me o kan school ya ni mudi okay ala no an kan ani no mo o tani enye bete
secondary school for nkwada no tata mo teacher for no asempa ni bi agro oye ni da me ka chale to pen omo be makwan ni nda ti omo nyina ni be tu ana na mi tu omo fa fa ni nya de be bo mo bi ya ni we ni no we ni di pa tu omo ni because me na o ye me no ye di bi ni fa ko si fi pa ni o nya fa so di bi as a result ni bi na bo ho no ma ni di nta go na be ya iti next time na dem na be ma ko speed na ne ko so no ma na mo ankwala okay sir nyankopon hira opi is it the ade no adani o hey hello good morning pacho ma oneso ma me why obebo odin na o ma odin okay peja one ma me na mente on kan ye kra what's one of the most elite person in the pacho o kasa no wo achiri pa o say what's one more yes me no come ma mente o ni pa no na kwa ni eduma ama je no na boss no na kwa ni na kwa na wale eye na ho di bi on it only kana se the boss aw na kwa ni eduma no ta na kwa ni yere ni ata na kwa ni yere na mo na kwa ni yere ko dai ama fidie de na kwa no sudu na kwa ni ya na kwa ya ata na kwa ni yere na kwa ni dai ya kwa ni de ya sa ge no ko bu na ma nyesi ni na boss na yem of course no nada and it doesn't tell course me na course pa na help directors na not from to katran masa uja na yo ba am di cry na ni ka ta me ma di dia da dia no ti di dia central region di dia le ko ka ni marka okay asemo idea ano di opani enfam paibo hello nti bisa kwana ya na no de abacha what me nka oh Uradi Nyakopo. Pacho, good morning. Good morning. Obebo odi ana mo odi. Pacho, me no bi kwatna o. Master. Ipakro na ben manager of Amazon or on can't so funny. Na ma mo taking. It's sama mama no pasi ani kunu ni meshisho. Enti me so dad e mini ni bibia ye. Paso enye dad oni na dinti na da ekọ bibia. Okota de breme say if I say na ni near de breme. Man so on track de ma me hye. Ehu ni me nyina atete. Ti papa ni wusa no ahofo be fi a eso fele. Ti papa ni de ekototo ne ma breme ne panties ne breme. Ma me ne promise sa papa ni ko adwuma. Am ne promise esi sa ne lolo fe ko wa me ni bi. Ti bedu kejetia ho na me se kaska na me de me de power de ko bi ma me no mo. Okay. And then sexual harassment na yedi hu enkomo yi. Hello. Obebo odi ana mo odi. Okay, mami ntie wa no bai. Me kacho sofu bifu yeni adidi ameni anjehu. Sofu. Mami ntie. Me kona so. Ni akosia ka kenti. Ase ma didem man so den didem ba prapa. Ko national sense area ti say ombu ame. Ben na mete na mi so ni be so ni na kuma ma ode be bu ame ni. Ntimbeje. Ohana oto friji mam.
didn't think you. I'm not one. Come back, check members who laugh to say, I don't know what they are telling me. Now, maybe I'm a best in our friend in here. But I don't know one for Mamma. And she said, a crown. Okay, terms and conditions. And I say, I'm not really dear now. So, maybe they give you a better friend about money. No man, what friend say? Betchiaka. Ona, so this friend say, understand or two. What check I didn't mamma and saying he now can only baby. Nancy, and no party any juma. Okay, was that in Benny fear? Because if you are sending a woman, did you see baby? The wall see yet, no man, no one set up pay as I drink anything. No man or I can say. And they say, you say if you mean time by dear, bet you are the car. Okay. And I see you, Matthew. I want to live with my cacra. And I'm a man and I am resident. Now I just. That you know why you turn. And many baby no Osman, I follow this one minute. Why not? What's in them? When I started doing a work with them, no papa saw me say, me born and name is Tiana. And so, no way, because I also soften na asoma na kola se omehwese o boy na netia. Me pass on. Na the soften no yire. Baby, me pass on worry. Me can say any this in the Sunday meeting. Why we get feeling now was all the more this year. And then when we go, I saw the Jimmy boy. When we go, I saw them ho for man who say we have a Jimmy boy. Me pass on. Yes, soften. Me pass on. Hey, I saw me pay back 3 years in me. And then she not sorry them. In the one as you doesn't know small quality say. I didn't know the mamma no. By Jim Bren. Magic fridge in the Breno. Me patron. Nancy, I knew that I assume. No, my question no matter. I didn't know money now before. And I'll far fridging. And all the coy. As a man mock weighing too. I don't know what they are called. You can't swap one farm, mammy. Me for. Maybe back could be so only me a sort on an idea. Mammy, Kevin. What do I didn't feel? Mammy, 900 me magis canamo. Ginaso, Miss Magis says can 900 yamo. Me Majuma no, we Majuma. Kevin for a number no. Na sabi o mi ko twa me dua na manyanjwa. Me Pieto Sika. Mommy, we are sure send pay our canasem or a software. Me so a software. What offer and let's take the baby. Debbie, what in front to and found to Jansa. And you some so do one bit in a baby much or say, Messi will seek 9,900,000 citizens. Mekwa Canama. Oh, for mammy. Yabaji's Karaji interest account. A dear in a cost to see. I ought to Abram. Minister. Woko ka yesi yenka o. Woko ka yesi yenka. Debia me kasa de ofanya me adwuma no ko afa adwuma pa. Na sofo to ade ma obi. Ekona so wa sorry dem se matama. Uwia na ode na ekotata no. Ni eto fridge a ye de na ne twiaka. Aye di asem. Na wasa akwaji na 100 cedis na uwia wasa akopege fridge. Where the minister Mr. and I have a friend and I'm in Kojam. Ya beji interest. Oh, Mrs. Cowie, the Magiam again. CG interest come. So what J9? J1008 man. J9 Saka man. Dear some. Nana dear. Me say sexual harassment no a man tata mema. A chance said the mema tata ma. Hey. Me no make a chiro. There be we obana o ka say. Me obana make a sent me face reality wa. And ma tata mema a chance said the mema tata. And no na common na. And a be your com. E be a muchere. E be a hunde hunam fasuo ni so. Just a wo watale na wasena. Wudi pia bontina. Atale bi o hwa oba sha. Wudi nsa atale na frefre na.
na frefre na enti atale na hye wo ba na mu no eno ne ma be ma no kope na ne dayo enti u ka se me ne ma de nyina na o mo pe wo ma ne nti mutimi hye da hyentade bi se ebetwe me ma no minister na wa hese me ti heyi na we me ti heyi na kama ko sha atale bi yesi e friend me kura me nim ni ti na also na atale minister me niema yes chese a review bibia eti hu mi atale ne ma ukon no me ana eti decide no sem u be kan ma fa ma wa enye yire na ba yire me ne mada enye yire shade bia ba wiase yese friend by car shorts eti se andanika na wo ba be si ase leggings wo se friend say yese friend by car shorts eno so ne de eti se anda we se woni ka se tietia no ba be si ase na atie ye metan wo wiase ni se wo ba be se atade leggings mu ha na wasenya nade no apagya ne top agu ne to so no de nam de wa kire wona wo ye sade we no enye be ma ne no beda etu ye sa tutu be ma ne sintudua no wo chew na wo de me mawa na no so ada ne wure nti eto de bia emema de ne bi wo mudi enem nti eduru meri a me pese me kam asem ene bi ewo mudi enem a say from suru be see from the high authorities e be see what na your gate ano ade bi o ha me mo ye pe omo mre e basa sex ni sanye manyema na unse ya na me pese me kam e ma asem na manso say na ye control me say na school bi wadu minister enkure wo mo ma me de wo mo ba ma yi na me wadu boss wo mo ma me num so trouble box because ye do mo free kronki to am neighbor you see any 1 month na akure wadani broni eh jamais ti akure ya dani broni Fanta face Coca-Cola body na sa akure so wo ma ye dindindin uko mesra meso ko secondary school se teacher ni kan akura betimi echichi ni uniform ko suru minni kiti nation na wabo atali no ye dindindin ti se ayi mi hu dua akura me fantoto no na wo sem na wo mu hati chesi and make us a member me pese me kam wasem e man na decide we yi bawo ena bra kwa me pese me benje TV kakra ena that's way na wasa atali we minister memma so de me nim se de musiti edi se memma mo de ma mutete awo we no mo shada hyese mo de be harass memma na we wa hyese wo de ye den what dey frefre dwa memma nhwe mo hu yi o so minister Mrs. Sexual harassment there invitation cards na man de ko na memma so receive wo kwa sole oba besia shata dia wo ko se kwa sole dem me be se me bo atale ni di na me ti me mo obi ye slim kura no se kura dia ya ne to de bia eje kakra minister ai eno na mfa no bandi na okay ene wuni mu minister ajijiro se meti na me ban ma she bandia peja me nufu nyina kakraka ayi wu sepu enti wo awudura so dem so fune te profit ni so a wodi atwiri bia hye ne tirim enti sofo no new opportunity kakra bia wona obeda na owi a wasa akoka se sofo pema minister ema ye nhwe because ema ye wo point bi o your body your breast come here ye free so na ade anchi your toe your hips sane manita review hwede agura say ne se be me hu we ya enti we no mo de ko hefa no eti hwehwe wo yonko nufu a wayi mane melji ade ma minister na mintimi nka ade ni yi hwe wo yonko nufu a wayi nenti be me bi twema nti onfa ne nsa e me fe nufu yi so onfa ne nsa me fe nufu yi so kevin me so you free so why na ade anchi enti eto na bi e man so ntal se da bi am kase atal wodi yesu ba wo se ye dwama ye bo ye nyina wo de ache ye dwama ye nyina la wo de ache ye ntali hyem nko a wa ho be san ye nyina e ma sebi we de nana no mesrama ni dem kasa
Charlie oba be sia be sha kwa sorry dem no e bia ohene bi frɛ na on hye nko because onim se wo hye kwa ye be ka se wo ba pani anim na wa hye enso wo be hye satale ne dia koi asori dem enti wo musofo na wo preach na nyame na wo kosom no so wo mfa buo ne ani die ma no nsuru no oba wo kwa asori watimi asatale ama na tra wo kotodwe e die na wo je minister kan no wasa akotene wono nso na natale fu sa na wase no obesa abegina dwom kura na wasa abesa sa mo paza asa ni formula minister ene wo musa na wo hwe obi nufu wo hwe obi to na wo hwe bandia wode azire no na funsusu sa bom wo menka no oba bia akase na didi matem wo hwe na se de na fu chese nipa na wo hwe ni shape na minim se wo ye shape bayo na chese wo to mo akwese no asa hye ba ka so no wasa eyeguso minister me si we de me memma de ye na ye dibo memma nso de se wo de ba pejama ya na ma o mo ye me mo bo wiase ne mo ye adwuma sports ya na o mo ye me mo bo because a juma ne to bia ne mra no be ma bo to kra na akoka wa hebeji wadi be ma so nufu kra na akoka because a juma ne mra no na kwarinsani bia wono wa rensa aboa ma ne si egu nanim nyina apro na wa be to apetition bi na wo kɔ na wa boto chese wo bo na minister enyezie enti ma de meka ne se minister yen hwe yen tade sim yi ne se be ma be harass wa eto de bia tina watade ehyew so na betwetwe na da kopɛ no arepu awotutu a medase ma men kɔ King George ho Ken o se topic ni yes sexual harassment harassment no ewo ni baby okay and sexual no so ewo ni baby all right nukure ni baby a adu no edin na ene awo edavete ntene ma bom nsem ayedai na senanka sa akwa no aso na nanko papa mesraw kawasem kawasem because I no pay ye de ezi esofu bia se ba to no mato enti wo de kawasem me pento kwa bia ofia edina obaye ofre na mi so osia beka so no so ezi esofu ana ene kadwuma na si na mra abayewa no kasa no minu yi eka asem bi osisisei eye baabi a na de me pese me kire ni se ase binum age lances a adwaman wo mo de ye wo ho kwan se wo mbo samum yes ade ho lances no adwaman azefo ye mo bo hwe wo de ma niema ekoso asofo e di sensemoni ma ezie ni bi nkwanko ye bi na menka enyi omu mfrim because adwuma no eso na woni anyame afrɛ wo mu no untimi mfa enne me papa osebo ate enne ye no na otwidai untimi mfa bi mfa ne track mu edisa ne nyum tofom seya se spirit bi edai edi akire enye se me ba be bo bi achi hwe lecturers say unim engola na minya second class ho wo mo boa obetrajuma wa bon say chom juma e koso universities because me ko see ye bi wa Accra na ehoye cocoa board headquarters me papa bi ni free mu na ni nua ho no ye adwuma ewura ni office ha na esese okokra ni boss okobo punum boy osigofi de ekoso wa no ubire dabi we dey misro allege me mani ehu na allege ni hu adanse okay allege allege ayensom sa me say oni oba no wie ansa na obeti me papa na anum asem won wo empaketu abi ho
institutions ahorow koso nyina sɔfoɔ ɔyɛ council no ebisi wɔ hɔ okɔ adwuma ahodoɔ mu passport keke passport yɛme passport mame wɔbɛwe wo sesi a wɔde wo bɛkɔ sesi a police foɔ ɛno nso yɛnka na allege enyuma no nyinaa sɛ bia me my mistake ni akye me na me yere ɛfɛ me si wa hwe ya o yere no ɔmbɛwe no paa ibedi ni mpabro ɔmbɛdi no mpabro na grofo bi bɛyɛ adwuma wɔ baabi ɛda ho adwumafoɔ yi bi na sɛ ɔno mesi ni ɔyɛ boss na ɔfa ma na adwuma no sɛ wanwewa ɔmfa ma wo na maami bi ahokyere nti ɔbɛyɛ adwuma ne ɔne ne ma maami no gyina nyame anim edi akwana tem anɔpa tututu sɛ ɔno deɛ ɛwɔm sɛ ne ho kyerɛ no deɛ yɛka photo adwuma na nam yɛ o na sɛ nneɛma no deɛ yɛka sɛ yɛde igu ha no a akwaba yɛra butwa yi yɛka sɛ yɛde igu mianka me personal experience na ebi yɛ bitter one me kamu asɛm kyerɛ wa enti sexual harassment deɛ yɛnim criteria nyame ɛde bɛgye nipa nkwa wura heaven kuro no ɛti sɛ owuo sexual harassment no owuo wona wo ho ɔden te sɛ deɛn wona wo nimdeɛ te sɛ deɛn wona wo te sɛ deɛn ɔde wo bɛkɔ ɔde bɛyɛ dɛn saa na sex nso teɛ dɛ mpɛ sɛ mekyerɛ mo ne sɛ anuanom atiefoɔ yɛhunu amane ɔni egu so hunu amane hwɛ nipa yɛdi na wɔ mo future ɛyɛ sexual harassment nti yɛyi bie di yayaya mekae sɛ akra baabi girl no wɔ kunu ne maame ne papa anya stroke gu dem ɔba pani ɔna ɔhwɛ busuan yɛre no ɔre no wie no ɔsan yi na di enti wugiri sɛ saa deɛ wei na ma ya na mempɛ sɛ ɔwɔ nneɛma bi o sɛ wo ha no wo sɛ ɔbaa ni brɛ na ɔsɛ ɔbɛkyerɛ wo a ɔbɛkyerɛ wo paa enti saa asɛm a yɛkan deɛ enim sɔfo enim asɔre pani enim asafo ba enim manager enim teacher enim no bi sɛdeɛ na wo ka no ɛnkɔlaa no sɛ ɔno ɔnwe mpanimfoɔ no ɛnkɔlaa no na ɛwe mpanimfoɔ no ɔmo na yusu takra yes uze la se ni e ka takra no ɔmo na yusu takra akɔfa ba ɛnkɔlaa no me se takra sɛ segment ɛsɛ ɛba mɛma ɔsa ɛnkɔlaa nkitikiti no uhu ɔnsa sɛ deɛ ɛnkɔlaa no na harassing mpanimfoɔ no na deɛ na ɛkɔ so yi enti maame no kura timi kyerɛ sɛ akɔlaa no ne ba no hyɛ saa ataadeɛ wei me mahu bi ɛwɔ yɛ asɔre areho munyire mo ho nhyɛ wei ye neat na kɔhe wanye wa no ase akɔ yi agu ama no maame na enti asɛm kakraka wei a yɛde ato no mom yɛ ntriti ne yie sɛ bɛyɛ yie di a mate kenjo nyame nsɛm maame nkɔ the great ebesi den na obi a waware na wone wo sister ukunu ebra ketwa ete ɛde akɔnɔ nko ana bɛma watimi atata abranti ya asa wona de bɛda tese abranti no frɛ se de osi esu no enye easy kura IBJ enye easy sexual harassment question na obusande ba abranti no so no ekwan bi so no me ya hunu se edum pempenso se e wosenka wono a wotimi eyi ne ho firi mu because the moment I want to nkwa na hyɛ dem ɛna wo haraze wo saa akonya wi menwi anka de na pa ho ɔho se hwewie hwesu awusu ade na moment na wanwane Potify ɔne Joseph de ne kosie Joseph dwane ba no bi bɛka sɛ ade na ne de nti ye ni Joseph wo emema bi mu ana obi ntime nyɛ saa ade na awo ebusa sɛ ɛde na ɛkɔso ma mema yɛn de yɛ ni wani hu bibi saa se de nyame bɔ ma no wani kosue hu oba niwa ne nofo ne to ne saa type of yi no wo ye den eno ye nim sofo bema bia ye bema
ɛno de yɛnim sɛ wei yɛ sɔfo wei yɛ judge wei yɛ lawyer wei dabi bɛba saa deɛ ɛno no yɛ akɔnɔ obiara wɔ akɔnɔ bagye sɛ yɛ manage saa the sexual harassment na ɛbɛtumi afa baabiaa ɛbɛfa sɔfo ɛbɛfa asɔrema ɛbɛfa teacherni ɛbɛfa student ɛbɛfa lawyer ɛbɛfa wɔne ne assistant ɛbɛfa boss ɛne obi kyɛ sɛ baabi obiara nso bɛtumi harass no nyɔnko ɛnyɛ sɛ bia baakofoɔ nam wofa teachers for no a nkura ni bi wɔ hɔ a wɔn atimi yɛ sɛ teacher ni ne na ɛna ebi wɔn sɛ teacher ni no pɛ sɛ akura no ɛna wɔn ne yɛ den ɛyɛ biribi sɛ akura no antwe sɛ kemene school hɔ deɛ wɔwu kura nkɛyɛ ɔbɛtae ne saa deɛ nsɛ sɛ ɔbɔ no kɔ na ɔbɛbɔ no kyerɛ sɛ na ɔdi akura n'ani nti yadeɛ a ɛha dwen a ɛkɔ so a nyame anim ne kuni na ne nyinaa nso so no ɔbɔnsam na ɛkɔ so saa nneɛma wei because woka Genesis chapter 6 hɔ ɛba no a abɔfo no a ɔmo baeɛ a meka sɛ na ɔmo sɛ ɔmo yɛ mmarima na ɔmo hu mmaa na saa na nyame ayɛ ɛyi na abɔfo no yɛ mmarima na ɔmo hu mmaa na ɔmo sɛ ɔmo tɛne ɛware wɔn saa ɔmo ware wɔn no ɔmo ne Goliath asefoɔ no a ɛnɛ no ɔmo de saa spirit na ewurawura mu nti sɛ ohu nyame nipa biara ohu bɔnsam so wɔ hɔ ayi sɛ ɛwɔ wiase ti sɛ bɛfiri hɔ paa deɛ sexual harassment de ntimi mfiri hɔ de biara da nti deɛ na ɛbɛba wo betimi atwe ho afiri ho sɛ di kai fa tu tirim sɛ ade we to me paa na ebusa me ameka sɛ ade na mekɔ akɔ na ebusa nti wo paa na wayɛ saa de we sɛ na na wo me mu sɛ ebusa okwa question we pa nti wo paa na wayɛ saa de we a ɛbɛha me papa ɛno ne me first yi a timbi adam ekuma mu sɛ me nkɔyɛ ɛna fa tu tirim sɛ no matter how a wo bɛyɛ ɛyɛ de a ɛto bɛte ɛbɛpie sɛ mpie mpo na wo a oma asodie ne bɛkɔ ɔmo so ɛbɛkɔ ɔmo so nti sexual harassment ne de nyame anim ne kurani ɛwɔ sɛ nipa bi atwitwe ho fro na obi wɔn so a na honhom no mfa no but ɛma na kwan ɔbɛfa sɛ ɔbɛpɔmpe ne nofo ne ntare hyem na ɔbɔnefo no wura no nti wo wura no ano ɔno so de ba sɔre a ɛnyɛ ɔno no pewo ɛnam sɛ ɔbɔnefo no wura no nti no ɔno so pɛ sɛ ɔde kɔpɛ sɔfo no because honhom bi na ɛyɛ den ɛkasa ɛnyɛ sɔfo mpo na ɔde kɔpɛ no obi obɛhu no biara no honhom no ɛkasa kyerɛ no sɛ ɔne no nyɛ den ɛnyɛ bibi nti yɛntare hyɛm ne deɛ nyame anim ne kurani enipa bebree wɔ hɔ a ɔbɔnefo no wareware wɔn especially mmaa no mo kwa no mo yiyi mo to ne mo nofo ne the rate a mo yɛ mo ho no nti ɔbɔnefo no aware mo awie nti wɔn no so tembi ɔno so pɛ sɛ ɔno so yɛ dɛn ɔno so kɔfa obi na ɔbɔnefo no so ɔpɛ kwan bɛfa sɛ ɔbɛtwe nipa dɔm ti sɛ ɔbɛtwe nipa dɔm na sɛ mo nso so mo yɛ saa kwan yɛ ɔde deɛ na ɔbɛyɛ the sexual harassment ne deɛ ne solution a ɛwɔ paa ne sɛ unim sɛ yɛ deɛ besi nti abrante ya ɔne ne nua sɛ sɛ ɔdi sumo hu no nyame amoa obetuma kɔhyɛ ne ho akɔmfo because ne nua ne frɛ ne kɔ no ba hu deɛ wɔka na ne ho wo so wo hu deɛ wɔnyɛ ɔfa kora wo hu ha obesi ne nua no akasa sɛ solution obetumi ayɛ ne sɛ agye sɛ wɔne maame ne nyina wo report ma sɔfo bi na sɔfo no ɛfa ɔne ne na ekwan ba fa so a umbetime treat o mi na mu wa separate na eden ya firi ho entempa na na otwe na ho firi ho a senka nkofa wo ha we ya ma ntimi hunu yanka de hwe na wanye ezo onyansani bi anka se mi hu yanka nti ema mi hu yanka nto ntempa na atwe ho afi dwane obroni se flee nya fantaban tu abusua ebia na opese obam wantimi ambam chimade production line is 0541126626 yes sorry nkonya so a bibi hawa obetimi afrɛ aboa no ntakra ene ma ne ye kese ye dwumadie se opese obeso yasene na ode wadwaton de eba ne ye bohu dawuro ensoma wa number obefrɛ eye 0541126626 0541126626 Kevin ma mensan kwa homa no so na memfa afrɛfo ba mienu bi wadwenkyerɛ ene sɛn ɛwɔ nkomo ya yedi ye ɛho ɛwɔ 0548931931 ma menye birthday we sisi a yefrɛ Rose abrante ye friend sɛ ɔsɛibonsu ɔwɔ adwato ɛna ɔma happy birthday ɔsɛibonsu sɛ ɔma awoda pa onyankopɔn ɛmfam free adumo ɛnkɔ adumo ma memfa nipa bɛ miensa bi 0551931931 0548931931 hello Good morning. Good morning, that's saying.
Nyame adomo. Pagya one kakra ma me wada roma. Okay. Yeah, the first time I can't anything, so for no more than my name is money than the crowd. So that's a me, I said to the actor, not often at the case. That's often money made that, but my if she's often in think of baby. Anytime there's up me, and I saw a friend of the baby, just a new fan on it. And the question I thought about. I don't know, Masana, Mumba Bass of Virginia. Oh, that the Moses Yana mo hatchene. Muntadia no yamos mo hatchene. Mami for. Hello. Hello. Yeah, Joe Penicassi. Oh, Mammy for what Basupi do what? Mamfo for. Hello. Hello. Good morning. Good morning. If you did on channel, wait till me do namame. Good morning. Good morning, sir. Yeah, I'm going to so. Kakam better than Canada. And then now, one treasure will be with you. That will be Tata or Tanya Manana said, you will be Tata or for my police. Emma police in the day, and in Emma Tinica Crana, and Comodiano, Yenue, why? Aha. But about the help. Hello. Okay. Hello. Hello. About your mommy Joe. Mega so, me amo kanina and friend. Your Saturday white, you know. The kind the Mate, honestly, the other buy. Hello. 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 Yes, sir. Yeah. Good morning. Good morning. If you be on chain, I'm one cry. Kevin. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Minister. Mammy. Let us my me question me say. She say ya sorry them she say cool apade no. No mo pam so mo pam chechiro mo pa. And say ya fin aba and so yeah she say phone na dey aba na because says cool slate there. Na chechiri bebresa. Okay, but so bishop was slate now shene. Mude munya botre. You be said that di entade she ho komo so ankasa. Why? Hello? Hello? Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Man on my band, I am wapa, I am able and all my fan. Sawa. The question that oh, Quasso, we show ban or Quasso, it is the real not sketching a chino, but pipe be a cocuduno. I am able, I've been one in a womb with him. Okay, you and you are. Go so buy out come on, the sketch you are pay a chira and I can't a copy with your pants. You ratty. Hello. Good morning. Good morning, sir. Me pacha waswa buka yo. Yusu dia mbese mekanisha minister. O ne wias na yo kono. Easy. Diana wase yi dia ke yi. Okay. Because ni pebu wo ma o putu be na o bo ma ni kwa so o do ordinary so we na se dia ne papa na ne ba na ya di ni na nyama. Tata say you no di ba o be no. O kase o kuto we no wa ya o kase we no ya be du ni no ndi. Be du ni bi no kase ni ko na we do say no. O ni nda akata. Okay. So we do what do we be na ade wo ni na ka say ma hu so we lefo. Dijalo mo ni bi so papa ama aso from the order. Ni pa no ni mo si to ka we through. Ana de me karno. Make sure me no asipi eh. Enkomo part 2 beba. Wafo. Oh. Hello? 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 Yes, sir. When are your last caller? Why? Okay.
Program with them is first time I'm should be new. Ma, she said the manager, they want your mayor, we are seeing how. Oh, the Omoya there. This is foot trot on the better on Chakulana. I be your and that's a Ketraya Blue. Your breath, number. Program with the bomber basso. Yankopo Israel P. Abusia, you do afraid you might be NBC. And then, I am Mian Casaminia PK. A birthday. Right. Kofiadu. My name sounds no. Miss Medi Kofiadu. PK. Yankopo Insha na on free Adumu and Quadumu. Oye Juma Ewo Terawan Media, Sompa TV, Sompa FM. Aha. Miss Sorin Konyaso PK and Yana etnasi. PK Nyankopon Insha pa onyo kese ene de ene me surprise wa ankasa. Enti nyame onyo kese pa. Abusia hour of hope jumadie na ye de bre wo no ene ne enkomo no sexual harassment. Enkomo yi ye de part 2 bebre. But se obi di niema sai tata wo a bomoden se opani bi wo nche a obebo na mane entwen emfa suro emfa hopopo enhwade a obeluzi na wankwan kodi senseme anopai wote awotutu anka wote King George nka sanso na wote the great Ochem enso enka jumadi chief executive producer Dr. Blessed Foster aboafo a ebo amen na yaw anim ofia ha na asafo kantanka enso ofia ha Sompa Azuka ofia ha Kelvin De Bruyne ene ni nua Kelvin enso ofia ha na oko TV hono nso a Koba Jesse Sempene mo enso ewo ho sanso enna David Dollar enso ewo ho ene de me bomi din ya kiro your friend me Johnson Adu Jemfi but ushia me a with my friend minister IBJ ye besan hia na watwe esene ewo